Samoa, Joe fa velo ya tu fa da lo fa mo fo lo fa tu sa mo I lo fa se so ngale dei vai ngo le afi I le aso I vale nei o se tema lua fe lua se fulu male tasi ina ua joe lua se fulu minute ona taro le tu lai ono le te ma tu nei New Zealand ma lo le no sai ma lo le fa toa fa te fo ya te o le lava papale le nei fo ya so ia o so tofi le nei io aso tofi toi tasi le aso fainga luenga mo mantou I New Zealand nei ia ona fa mai a foi la ia le o le nei vai aso mua o por aso rongo luare ne aso mua o le nei foi masina lona iva o le tausanga toi fa fela ia tu mo folo fatu malo le soi fo maua malo fo I le lava papale malo le langi matafi ia o se tato utino o Samoa I tafa te tele ia mai tu fa o le kelope o lo tato no nofo mo do no bia ia le anga le leisi si ese o lo tato tapa au sili le langi malo ar fa toa malo le sa ile malo fa talo fa tu ia te o le tai mo le afiafi ia o le fo o fa so ngoto le la I lona tau fiafi to ela fo o nei ave ititi to ingo ave malo losio le la o lo o surungi ai pea ia lau fanua o I mātou nei I Aotearoa ia ai manatu o lo o manuia me uma ia malaunga te sia I tātou le anga le leifa so lo tātou tapa au siri le langi mai se tātou I nei New Zealand nei apena fo le tari tononga ia te utou lo I Samoa ia wa te lo tasi fia le ole a tale fitu ia le taimia au tau I Samoa ia mātou I Ausitalia o te loa he lua I le toru I tu la o lo o tuai I le tu taimi ia ele o toi umi foi ai manava ngā luenga ai mo I tātou I New Zealand nei fa malo le ngā lulue fa malo foi le se ili malo ia fa malo le fa longo ti ngā wai le faingo fie nei vai tau ia mai se lava lo tātou iai
ia I tapula ia e me se fo I no tanga ole fa mai matautia o faisia ia le la savali le konu kousang suiva no fulu kasi ia wa tonto sang le le savali le fa tau sang o tanto fitau I pea ia ma fe ngai la lolangi an to ai me se sio tanto tunu nei ma so se tunu ia ma to atu nga o le nei fa mai ia e le I maua lava sona fofo ai le tedronga o lo susulu matango fie le lai le lofo le tua ia I lo tau finangalo e me se fo o nai tu tatu ainga ia o paanga ia me se fo o wo mai le tanto Blue TV am taria fo le tu le tau te ia o faisi kwai ke sila o le mata la por kala me ia langa o kwai mai fo I le va ia ko ke lor ka malo sa mai sa va ia ia o kwai ia le pasi muri muri al va ango kuria mai ia le o tu mai le mantu office nei o le ia le faina le lo finangalo ai fa malo lava le pale na tu foi ia ele to papoina fa tu pe muli o tau le fonga ia so mantu leo yo ia le popu samo ia le talitonga sa mai le vau e o ai le fa vau le se va ven ke na te na fa tu beina ia o malu samo o le tu tofi ia ile mata mai lava ile mata ili ia au le na sa le tu manua se ia pa ia le tau promoto ia o le vao nei I le motu o tele o sala fai ia me se fo le vao tupua ia ele to papoina au sala vai ia ma fainga e o ai le ngata anga ma le fa vao no atu fa tino tu sala ai le tarito runga ia o le ata tu tra me fa solo pe o por seunga ia me se fo o le tato pro kalame masani tau te ia e ma asia te le vai ngo le afiafi ma lo afua ai la o mau ai le anga le le o tato tapa au sili le langi ia o le tato fa talo fa foi per fa ma lo le ma foi na fa titia mo foi no fa ma lo la vai fio o le tala le so fa ngai nga la va o lo fa fo mai ma mau mai lo leo ia nga te leo le proclame le vai ngo le afiafi fa talo fantu sia tama le proclame le tau te ia ma lo le lava papale e le fai ngo fie foi le vai tau nei fa ngai nga io ai mai so le tau mo fai nga lava foi ia io la tau tiute fa tai ma moe ma leo ma moe ia wa le kai mi feng ka ya io isi ma moe ke dai nga fie le ro ku ma ia uma ar ko viki wa le ro aku mangisi o ma moe ia ai le fai ngo fie nga ruenga na i tanto fa ngai nga tau langi ai le talitronga lo manuia vai lo tu sai le tu so tanto manuia ia le foro o fa talo fa na tanto tu asina ia me se foi la tau o lo tapu ai mo tamalawa la tau le tapu io to favor io le ngo fo fali a faingo fia fo ma nga le no fo fali le ke le nga ya lo ki fainga ruenga e sau e complain le vela se me ai io le ala wa e kofo o e kanga ka fainga ruenga e le no fo fali e le faingo fia manga ya si me vo ile le sa ya ile level 1 ma le se level na le uma io nga le moya la ya kuir ko nginga fa mai we'll see you later ya fo I mai sa okay ma su engi ya engi ulo fa mai ka fio la nga le mo ya le mere ko ke fa ya le se ma fa ka fa nga ruenga ya le la o fa ya le o fa le kala fo ile ya su mai la ya lo su se I ka ko fa fanga me ka o fa le moi po I umiranga moi ma lo ale o sai ma lo fa to ya so se no fa le la foi po fe la vale te ma futa mai ai au ne tu o ilalo le ta ua o nga fata lima io e ta ua lau mata fa yoi io e le fa ngo fie foi ya fe lo fa lo fa e wo mpa anga mai le tanto tau ya e lungo le tanto por kalame ya me se po le TV le Blue TV po le Moana TV fa lo fa tu ai sia te to uma ya le telenga ya utanga vaia ki tau io fongo vai loale ma futa mai nai pakuranga ia ka malo ka le nga sili ka wanga le ngo vai to wanga wi le tama ia malo la vai lo su wa ko fa wa fengo exercise po mai fo ile senga io awa nei awa ngi vale tu lima io o mata fa yo ile na wa ia ta sia lo vai ku lo ko fa o se tasi o tangata ono ve ma personal trainer io kai mina le piki fa lue mai ai ngor kama foi le peru ya ka fa vai mari io ata lo va lo to fa le tua ya be se foi le tausi
ya lia manaya ya male to fale nai programa ya fa solo lo fa talo fa aba talo fa fo ile le fionga tapu tea tu ya snowy male la to fo I ma futanga le ni ba ngole afiafi iyo o mai ya le nai tulangi ya malo wale on sai le fa ngalo ina ya le o to fin le o mafuta me to fin antali langi se o malo iyo ka fiolai le male lenga ke ngo nga fangua ya le mafuta mai lunga ya le to fina tali lang sa lo malo me yava ai mai se foi ole Thanksgiving creations iyo mara tua tasi leo tatu fa ilonga fo la sautama ya ai si longa ka ke me ile level 2 ya level 2 ya por level 1 ya ona fa to ama faila ya le ona fatino ina le tatou me alofa le por tatou price le mo le tamale sa tu lua le tatou tauvanga fo ile ale Blue TV o le sautama ya le fangalo ile fo ia tesa talia oa ma le latou fo I mafutanga le manga o le fia file mafuta mai na I mangele iyo tesa talia oa sa wal fai upia se fenga ke ko lo mo tu mo ya pa pesao ma lo le mafuta mai ma lo fa to le manga o le afiafi ya te uto uma nga lea o le maftanga ya na ale chalinga utanga ya le mafuta mai na kuranga shout out for fa malo atu to fine ya pea ya mbese fo yo le tautonga ya fala yo usika ile le kamalo le mafuta mai na mana tua tasira o tatou wa fasalalau ya o le tausala ya pea nga tapo leo le to fine gloria male la por kalami ole blue tipo talanoa iyo e sa ayo mangaku e sa ayo mafonfonga iyo e faali ya iro mafakianga ngai ya le fa mai antu malo fo tu mo fa to ya ai le fangaro ino fo ya le finele au le ya matalena iyo le mafuta mai na I teirirangi drive amisi fo oro yorina tina matua ya rina ya malantu fale ya va foi la tama ya mose ya moto u mala ve peor mapati male tu maftanga le fangaloina o to ni vanga la fiafi ya fa malo fo tanto proclame e sa o ko inga foi di e kai ko ke de foi ngi dis ya fa solo le tanto fa malo ya o me afa malo tu la va ya to le mafuta mai ya le fangaloina fo isia uso ya arona mapusua male tonga ya tisha le mafuta mai na I te foi que uma fogo lo ngor va maybe ina Interior Peninsula malo la vale mafuta mai proclame ya malo fa to nga tailia ya fa talo fa tu proclame ya le vionga ya mpola iyo puna lilo pesi male tau maftanga le mafuta mai nai sini au sitalia I mole toyo o lo fanga mo o to ma mafuta mai sini au sitalia ngata fo ile ya show to fine ya taisisi number 1 fan salta to ya ia mare tau tonga le fionga I le mtua fa to masanga fata ta matile lua male no falo mo fista to tranoanga le so tayao se ili poki mai po mai o to nai sini au sitalia le fanga ino fo ile fia fi fatalo fa tu proclame ya lau iliu sia fausa iyo malole so fu mo malole langi mama ya ile to fine ya lau iliu ya mal maftanga le ni banga le afiafi malo wale fato to malo fo ile mafuta mai Julia Fono watching from Manu rewa hard ile ni banga le afiafi ya okoi hard rewa pe wale koi hard atalo fato le por kalame yati oto uma shout out for fatalo for to ya ile fionga ya ile na una fausia ya se usa Dennis Misa ya male fletua ya Joanna male no falo le mafuta mai inai man rewa ko kele sa wali da umangure wale mafuka mai mo tatu por kalame iyo ya lela sa ola ha dala man rewa malo le fato to malo fo le mafuta mai ya te auto ele le vanga la fiafi ia sa ona auto ma fa ma auto ba ya tu ele to fine ya lau iliu ia o ke nge ole enga ke nge ole enga mai mo tele sala fai ia male nu wa fa pele sa sile ne yo nu pa ia le tono sa mo io Paulo le ngu kai so ile langi fo ile ese mai ile la inga fa langi I le va ma le te al nu le sa tawa
Ole no mua le nga ia skuli mia Samoa ia soia ia lo tara mo ia ia ole no no wale a ole skuli mila kama ia mo fa koko kama ile ina or koko pula ai kangorola ia ka fa wo ile le esir pi ko ngor anga vai le pi dia di mai ia fa koko pi fa au po pa wo ile ia fa pea ka ika le fer wa iso mai lau iliu ona vai ngai o kausala pea ka ika fe wa iso mai ko mai fa tongi skuli mi ai muli angenga le ai o fa koko ole sifio ai koko pa Atalo fatu ai por kalangia che o ia ai le fanga no fo ia se uso songa le malo ia pali iwe le fa le mafuta mai na ia Perth Australia iwe kasi le ngai leo esele au le ko kongo Perth ia morfretua ia lana iwe ele 5 le lila o fai to rua to tele se la fana ia mai se le tamai tai la le ia Grace pa talo fatu sia tamal proklame ia to le uso ia me se fo le maftanga le nei mango la via ia meringi aso e fia fo ngai pankang fa mo ngi kama bo ye kama ye mana to fo ka ko leo isamo e le fi wa imangi mongi fanga mangi mongi wa fo isi me fo ngai fa pasi ma pepper spray e le ngi teisa ia ma mela po vai kama fo ngai ngi paipa ia o leo la ia le la vengi sila fe rolo fe langi sila Australia la le ye le sunga pali kama la ngale fe wa mai kangi me upe mai fuspa ia nga wa ku ile le pangkala fe malo mai kama la ngai ke pa mua fe le pe fa nga ma ku ma kilo po merkem o fa yaku alu no mar sa manoli lo sunga le malo me se vo yo le ni son maftang solo tato wa fatalofa ai le o ile si tato por kala mele so me ta le tu la yo no fatalofa tu sunga ile lia wa o tito o luiva tu pona o le vanga vala masi us ia po lo sunga ia langa ka vala o ke lo ngai ke wa ia au te lo por kai ngi ai ufa popore si to finga po ave e ma fa fenga ia tu lo waile o le ngana ni te wale ma o tele ia ai a fa yo le nale tu fatalo fatu por kala me asiata ia e lo songa fo e me se fretua ma lo kasi le ia o ya so va yo le au le ia e puka kan ka fu le mo ala fa u vengi hiwe ale makai pepe atalo atu por kala me lo sunga ni vanga le fiafi ya me se fo le to mafutanga Geoffrey Mokoi mataya ma lo mafuta mai ma lo le to le ni vanga le fiafi o ambe nai tulangi io ma lo la vale no sa ya te to ya nga tai le o seli mali to Sam Ripley na le mafuta mai ina San Francisco California ya le na o la ka ko le malo kili io o America ma lo la vale to ya te to wa mai fo i to le nei vai tau le ale soifuanga ya mission ni time your covid ia aone ngalo la so fa tai au fa talo fa to fina ese fo leni ia mo fo se no fa tala no fo ia so tai to fina pe mo la no la so tai ia ole asia mission report ia to na California ioi e lo fa mo mori nga la fo mai nga le ke ka wa ku ngai le sia ki ku ngai tracking number wanga pe ia ngai stacking ngai California le lo se po ka o fia lo sunga e nara ya se li mali to la ka paso o yo le mo moli to lo fa ngor proclamer to te ya to mala vale ni vanga o le afiafi ma lo se fo ma lo le la papale na to minuto en tale o le chula e ono ile tau tuam le unanga lo Blue TV ya ngan tse leo le tau tsa ya ma asia tele ni vanga le via fi faising ko mai tala le o leo te tilo atu le tulanga o tanto update ona o le sa fanga mai ya la u fo mai io o sia fo mai ya o ke le lo la fo mai ya Dr. Lorenzo e un paulo me vai ko fo mai pe ya o ka kale nga afia covid o le ya o lo mo wa tala o so longa le ya ono o tulanga o lai te ngai fo manga luenga le nei time ya o le ala le o le o fa ya tu la bar ma ua update le nei banga le fiafi so ko kikiro
o le tātou update cases mo mātou New Zealand nei, wale sila fia fo to tele fa fo New Zealand nei. O le soena o le sefulu ma le tolu community cases o baki. Baki mega ko ioi. E uia o le over ma le sefulu mai au ke manga o fo ile le lalo o le lima. Ia ai o se tala fifia mo mātou lava i New Zealand nei. Sefulu ma le tolu tātou new cases i le aso le nei. Ia lo nuinga o le walu talo. Le walu ai lalo sia kaku wa mio. Tolu su maritasi cases and the hospital. No winga tolu su maritasi ia tātou cases po ila tau wa afia o loo I tono mautanga se ngase. Ia lima and intensive care or high dependency unit. Lo no winga to lima ila tau o loo I potu fo ia tau fia tinga inga. Ia ICU. Ia wale upuare onka whaalongo I Samoa. Keiro, wa uriska ngaka mai Samoa ia so rai kiki. Ngaro fa longa le upungi la le ICU le va fa fonga jam fa pe uia yo le ICU ya le ota yo wo makua ya maru serio langa fa vale sa ya mala mai ya o le fa umina le ICU intensive care unit ya lo no ingo ilanto wo lo itulanga fo I onga ya ai ele fa pe o le muta ele fa mo se toe fa fo si o le malosi tato to fa talo fo mo ilato ya tato no le tula ono mlatu tato se fa sin tato to mai malolonga ya mfakta ya tu tato company langolango Pacific Easy Money Transfer le ngata le Pacific 40 ya tato talo fa voucher to e fo mai ona mawalo le tato fa tatalonga ya me le fionga le tamai taipule ia falute lene o le tātou Pacific 40 mo le Pacific sorry ma le talo for voucher yes if I pole se manguia mo tātou le yes we'll be right back. O le whaamama awenga le nei ma le Pacific Easy mo au tupe whaamumoli Samoa a o tapuni ai ofisa mo le whaava yaso whaonga nei lolna wa unanga forward ta ua o le direct transfer a fai wa yesa membership card ma e whaongaina le internet banking o le matua I whaingo fia lava na o le tipose mai lava lau se leni matua account o na whaatino leo la foina o lau se leni mo a inga I Samoa e ia inga I tahu na whaamaliaina mo nisi whaamatalanga I le nei au nanga fo wala au le telefoni o valu se lau o tasi o nono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha pe text mai fo ilo suafa I le valu tolu o. Te vili mai tina to me ti mai New Zealand me vai la talo fa facciale e la forma il telefoni per ya me pixino ana ya talo fa faccia ya wai te le tawalu se ofisa voi le se te tala lo ofisa mai ya so sa so fu ta wa le sia so sa so se fa lo fa ingo fie a me se le per wai ma lo telefoni tai mi umo ono winga na sa wa le talo fa faccia mal tina to me ti sa lo fa lo se ki talo fa faccia. Tua ma le au nanga mo tau sa mo service station nei tona I matu. Ma tau te utuina lo ta vale ma le tele o nisi o matu au nanga ese. Ai le ngata foile ma tau te sia ke ina fo ilo ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik pak urusan? Awalnya telepon, matu tu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posilah dia, mua, tapi lah ucapan le peaut. Mua, tapi lah telefon ni time meut tu inai lah ucapan. Malah baik ngamul. Mana tua fo e matua I fasa ina lo tau maftapa ai no fuanga fa pe Hota Samoa ole mota mo Samoa
Ma te fia e au na pe mo o Samoa. Maftaile fia mai. We'll see you again. God bless. Ia toi fa talo fa tu fa malo atu ila fa fo franga le ni bango le afia franga te leo la mai mo nga Samoa tai mo le manto wati ni psele nei le o fa minuti o te ala titi ala tu la e ono ile to tu mo le unanga ala Blue TV ma le tatu to te ya ma siata fifia la fa ilo atu le fu ma fa tasia ile proclame o stofite tasi ia ma le vionga ile la le leile tama itai pule ia fa lute lene ia o le prisili fo i o le tatu Pacific 40 ma le tatu ta lofa pauta fo ile fa me alofa mo so ai ngai Samoa wala wi lo ai fo i ma fia ma fa ma benga mo ai ngai Samoa fa talo fatum fa fela ia tu lo fionga i lungo le proclame le fiafi ia so fo manuia asiata e fa talo fatu fo ile malo le tunu o lo mai mo mai tatu proclame o le tau mai tau atu o le mai moa mai e isi tatu o mpa anga mai Amerika ia fa pena foi Australia ia e fa pe foi ne isi tatu atu no New Zealand ia malo soifua maua langi ma io e tati tau foi fa talo fa ile anga le leo le tatu tapa au sili le langi e ta o le lele lau saunango te fono fa pi foi tu sai foi o tatu ila to lo mai mo mai o le ko kelo le Amerika io e mai se ke se Amerika ngata foi lo Australia o le saule ku mo mai au singi le lu ta por kalame o mo tu tele la foi ya me se foi tatu i New Zealand uyo le vi ele anga le o le tu o to ba ya to le na lava ia e awina sulu le masina ilo so fo lau le lei ka ke yo fo ta fa tan no masani me se fo ia ole o nanga bo pisi lava wa mai lo wa so bisili masani lang ole tau le lockdown wa mai fa mai o manuia le ainga mtulanga uma le nai tu ia tu sanoanga ia o manuia uma le nei tu man mangeli mo losi lava fa nau ia e wi lava na pisi le fai o mea onga ia fai il business ia ai ia lava le lo fole o lo mo lava le malos fe ngai ai matiute manga luenga o le aso ma le aso e tai tonu fo e fa pena fo le nai tu ia ai mai se fo inisio tatu ai ngai le nei vai tau o lo pisi lava e fai nga luenga fa pena fo mea onga al nai fana ia e laki le au le tu o kilan lo vole vo tu la to lo o ma fana o le au ia o tātou lea tau sefe atuana i whanau. Awale, awane i la vea nisi o tamaiti le whama. Ma lo fa tai sa o lele lau sau noanga. O le si tu tāua fo ele vai liu lewa i sau noina. Ai me se lava o le whainga o mea o ngale whanau. E kelo, e au ngā fo i mo nisi o mātua e ko fai mea o nga koi mama kua ia latu ai misia ku langa le laptop wo fa longo le tele o nei matu ai nga foi mfana so mai kala le so ko songa nga ko ki ko se furu fanga fo mai o asiaka ko ki se furu laptop ia wai ka mai na ko fo ka mai ki ma laptop ia ma tuinga pokalame ese wo expose ai tamai tia o mea nei ta tele i pe on tatoa o ngai Samoa i ka kele i ngi ka ku laptop ka kele i fa nganga o application ti o fa ngal ka ku ka making e vai ka ia muia la so le mo wale si to mai mo lunga tunai lo me sa tatoa o ia so ia le ka kele o lau le sa o le lau sau noanga ma lia fo i whafonga le atunu sa o le me fo i le tau e fo i le whanau o na matua wha taua wanoa nei e le o le mawangoa e makua malo loi me le leo se mea onga o le wanoa e wha o ngā ai le mauaina o nei wanoa nei pe o laptop ia o iPad o a umatulanga o lo wha o ngā ia me se fo i o wifi o le pe o na sau noa le fionga le lori ia ngalumana mana sulu anai le MSL e o ai wifi o provide o man to ele MSL training manisi o aonga ia o ka se fa mama venga uio le ia o ta o le ta fa so fa pele amatanga pisi ice breaker fo ile le amatanga o ta fa tano
ai ta ua mo nai ainga me se fo yo ana mo fa na wo fa fu mai u yo le o mai la o nanga mai se o le tautua le Pacific 40 mai le nei vai aso wa si wa ka por kala me fai vai aso o mai o fa o lo luma po pisi la o fionga te mai te pule ia e fai lava singa pisi o tato service i le nei vai aso tele nai tina mata mama tsua lo wala au mai e pe fo na fa longo ma vai fo i le Facebook o lo fa sala la wa tswel tato o na ia o fia malama lava pe fa feo na fa atino le fa no fa tau ma le lafoina o vouchers mo ai nei Samoa ia le tele o nai tina mata mane ele masani le fa nga ina le internet o le fa nga ina fo your websites ma online shoppings ese nei e fa tau o le masani lava o le fa lo fa le oka to toni lava ina fa na e tupe ia ma la fo ia fa moli mo Samoa ia on nei vai tem le o ma fai una fai uma lunga o le website ia au nanga ese nei ia o le fa malama lava ma mauti no e o lava le fa atau i la to ai me Samoa i le fa ona ina lava o te kolosi ese ni le fa ona i fu telefoni Samoa e mau ai le text message o le fa atau le what's tongi atu ine ia no lo la i fa le fa atau ona i va ina nga sa fa apea ona na pisi sa to company le neva ia so le fa amala malama ina o le fa ona ina o le tato website ia ele na taina sa fa popo fo isi tato vendors ile neva yaso le la ia le tato big and small o se tasine o company wa atole rus full lua tau sanga talu ona tau tua i tono Samoa o la to lava main service o fa tau wino lava o pulo o se vai o juice ese o le lato lava o loa lea sa fa tau mai ala matanga a base famous shop place mo yaso lea le Pick and Small ia le la mo ia lava no tau tis fai pa ama ia ai mai se lava le lotsa mai tile la atua i le masina fo ia o le fo ele fa tau we lava ese o tina tama o tamaiti e mo o mai ate unga tau le to ya lusemia ia na le nga i lava i lunga le website fa tau le voucher ia la fo mo le ofo le mai titi Samoa ia fa penale tato Georgie's Pizza ia o Georgie fo wa longa tau o Georgie i Samoa I suppose o le fale pizza longa lua ia le po fale pizza mua le sai i Samoa ia so ia le lawa au mai tato pokalan ia na apa le Georgie's ia le sa o le fa atau pizza atangata so I'm really happy and proud that we're able to provide this service for our people in mafai na lafo ia vouchers mafa atau pizza serfana ole sila mea ua lava i pizzas man tuo le mau le voucher le to ainga Samoa e te tau le alu lai te tono le fale ainga e place le order e mawhai lava ona e wala au ia Georgie whailo oka ma quote ia ilo voucher ID number e mauti noa ai o le e te sawe piki le pizza ma whai loa lo order number i ma sign off ma verify le lato api o le awala vave le ma whai e ona whaile le order i le Georgie's Pizza so instead o le alu le whale ainga wha atali mo le si a whai kula wa e tele na pisi so le lava le maua lo voucher e wala aulo le Georgie's whailo oka i ona latu muri ai lea verify ma whaisi tūlanga ma sani o tato voucher ya Georgie's e pe o nisi na o tato update so asiata Well, lono winga lau sau noanga o lewa makua ke roa lau tala you have no idea le oli o loto na wa ita ua mai le Georgie's Pizza. And in fact, mo ko menia kula mai nau amai runga le tanto post. Au au te whai atu lau tala o ke le I longa te le whape o te tara noa whape leo ngani so whare pizza. Ai kalangoro le kamalea,
ka se e ura fo ile ai koso la fa ko mo ku mai ore te rua ingisi mo ku mai le sisi fo ile iyo ma ta utia fa tai se le uma ai lo no winga lo sa no o le ua mawhaiango ka kango a ka mga o ile le fa se price lo ta ai nga fa pe ya se yo ko nga i o lo ko nga i lo winga nga lo ko ngia kwa vili ai ko ngeki ai o fa ko nga o le vavelna Le vavelena mantuele ato lava se minute receive le mau le text message o le voucher telephone ia na vala aulo la e a chochi file oka kota ya le order number o le meta ona na failo ai o le wa fa tulonga langa oka ile talo fa voucher le wa mau mai ia fa ngofia ele mi ase kai mi fa akali ka lo fai no winga ole a ta lo fai nei loko swalo ngo winga a le vavele to watch tonu ole a ki wai ka mai ka Pacific 40 ngal ngal ta to pizza o yo le fa malo fa tai tele wale tu ole o nanga mercy for yes big and small is one of the veterans e tu langa tau fale o loa i tu tonu o Samoa pe ka unga mai ngawe kai mio ka mo o le Pick and Small o le Body Shop o le o nei mau fale o lofa pe na ai whapitai o le o te tala e mawhai fo ana whautina o tala ai la kula o whafisili lea e lua o vauta na whaiana nafi o le vauta mo wae le o misi lava fo i le tu langa i le whaatau fo i e se o koi inga nga e whiaro rua i soro Javai e wa vaku Javai a sau fo i uporu ia wa vatu lea lai uporu ai o le sila vauta na whaonga tu mo le keke o le aso whanau ia o sia o mother-in-law fo i nai mali ai sa whaonga i la le wharekeke le raise cake i nai whato ia mo moli toi whi mo olo whaanga le prokalame i le au whainga luenga le raise cake e whailau tala o ka se whaingo fi ma ola ulu i fo i le whafonga men malo teno le tunu you know try it o ka se whaingo fi e penga au le 5 minute nga fe embe mo ia 5 o mantou a inga ilunga ile computer por telefone ai mai ma ko message mai le raise cake we confirm mai ia le keke ia o le foi lana momoli mai ia ma le masimoli mau le wa nga le foi le sfanga wisamo o ka se taste man na ia le keke wa ofisi mo ale ngo fa yaku it looks nice does it taste nice? If my memory ma o ka se manga longo winga raise cake ia wala via foi la o ile piki er tauta ia awake ke va kisa mo ma u yo le o nai fa sanga le ia wa foi le o nanga me se yo le lu tautua mo ma lo telo le tunu o le sima nga te mana te fa manino e ma faianga e ko fa manino ma to run through le finga fa mo le molea le processo le finga o le order there online awale sila mai le to telo lo ngol prokalan ia asiata o te lo lava le mea mua ma le ta wala va sauna ona iai ai le i alurunga tata website o le iai o le telefoni numera telefoni tu support se numera Vodafone bol Digicel o numera uma ye lua e mafai ona la foi le voucher sa mo o me mo lava na tauna ona iai o le swafo tangata le la e ona le telefoni ma le numero le telefoni mo o mawaena na e lua ma ia so Visa card Visa or Mastercard ma lau internet banking access o waena na lea pe e tau lava ona iai e te li ia ngai atu le tato websites leo le www.pacific40.com na ngaila ia tikiliki le tato talofa voucher Samoa mai an tikiliki lea ona lifola ia o pia mai mala ia tato services SS le shopping o hotels cash power o pili o le vai o le pumping singi o fale ainga o tato pharmacies o fale keke o tato stationaries o tato fale ofu ma fale telefoni o so se vaenga lava o services night kiliki ai select le falo o loa te mana o ai select le voucher amount unga add la ia tuka e proceed lo to check out o check out na ngai sawa lo le lisi o le form le nai fa atum na ia le swafa o le sender o lo email o lo address to details masania
Una enta lola I o le swafo tangata le Samoa ma le numero lana telefoni. A mai a lo vaenga ia una select la I o lo payment option. Bete mana ai tutongi le Visa card ia polo internet banking. Mai alo masao umal falo lo le wa epikia ia mai tau le dei lava ai te le itano e final le processing o lo voucher. O sa o falo lo le ave lo voucher in case ke wa se sele le falo lo nga epikinga ai le le lava le stresiaki o falo lo ia mal tangata le la ave le voucher man numero telefon ia na pay lo la ia kiliki al process payments ele umia ala kula uli siki ai alu fo ile text message sa mo o te lo le siva ena fo ile na e tau fo ina fa manino mau lo le text message o le text lava na e tau no e alu ma oe te tono le falo o lo le latu wai le text I whaali le text ngai falo o loa fai lo la fa tau no le verify lava o details ale falo o loa ia ona mawhai loa lea na whai lau whaatau. Pau lava na, o telewhai ofisilia na isa te wala au mai, ia lewa o mga whai, pawhela nga o lwaenga lei sa mua whai whakau. Ia o lwaena na, mawalo le text, ia e anga isa o lo whala o loa, verify umai ia details oe mal whala o loa. Ia ona whai loa la ilo whaatau, o le lava oe po wa o loa e te whiriwhili mai ai. E whaonga ele voucher lea ia mahe ale lei. Ia ma lesi foi vaenga tā o le voucher. Ele mawhai o ngā cash out le tātou voucher. O no vaenga lava e pui e tātou ia ma whaliputupe ia whaapea foi tūla whono I lalo lavo I le tātou pokalame. Ele mawhai ai o na cash out le tātou voucher. O le lava e ai sia tato o nanga pisinisi Samoa. Le mawhai e una lafo ai le tupe. Ia o si mātou o nang. Ia na of services ta itasi ia mawhaapea ia whaatau le mawhai e una whai tato voucher. So e na whaamanino atu ai lea tūlanga asiata. Ma lo fa tai mana tole fo ua manino wa o le tai mina sa noa o le sa tu I fo lunga e sunga ya Ramsey le tatu fa solonga fo ile ata ia o le fo sa muli ta ia lava ia ale to tele ia o le na fo sa mo o le wala nga o le fa e ke rola u kala ile ma fa ya ile fa ya pe ile o ia pa me pese fo ile se o ia pa ka ina ka ngo ale se mo fo e ke ro fa sa ai o le o te mana fo e fa ala uteli ia langa o morisina fia fo esa mo o pe ia o le ska ka fainga ruenga matu palu ale plu a Pacific Fori ona o ro fa nga ina so fo imalo fa tara no ina so o le fionga tama tai pule o ke le fo imalo mana anga io ile fa nga ina tasi le vaenga ta o fo imola fa manatu fa ala utele pe ona so no ia le fionga faluti ia pikefu fo I ele kirikinga o swafo fio anga walanga ia fio anga to titiata li tutusa fa tasi la utilu ia o isi kai pefela sa tawa ma sa tawa ia pike fulele ia o ele ai ke fuwa e wa e vabe too excited ia ai fi wailo wa inga isa ka wa fi wa ia la wi fa ka di melpo ia va ta la wa ru sa ka ia o tu nga vai nga fa pena pe fo o matautu man tu fo o le ngole so fa matautu e kele fa inu ia pia e maka uku ia pia lava e matautu le fanga e matautu I sa ko le paisa vai ia e telea io papa pe o no fo papa e papa sa taua papa puleia ia mata tu wina lava fo ila tatou lo la fola to voucher ia vaenga nei umai o ka kali mai la voucher sa vai ala ka fa o ku bon ia lo fionga le tamaita pule ia mana tu fo yo le neva noa ia ai la fo atu le lo fionga o ani si vaenga te mana o fa lo tele ia matulanga fo yo le ta fa tanoa ia ma fa uma mai sau no fa I ile le vanga o le fiafi Ia whaafatai asiata na o tui whamanatu atu fo ia tatou fees tatou fees o lewa whapau ia fees o vouchers e tutongi whaonga ele internet banking o tatou Visa and credit card, Visa and MasterCard o lo tu mau pea ia tatou fees I vaena ina o le sia
le si fo I vaenga tau na whaamanatu atu. E whaalawilo atu. O tatou whale kiki. E pe e le tatou postinga ngala tu le Facebook. A whaape e se fofuanga whaale e whai e se whapoiponga e kukongi umaku I ngei le kiki. Ia wau le usa toi loen fu I ni vaitangi. Ia waafe mong kupu fo le kau le kiki mo whapoiponga po uni asu whapitoa fo. O leo mawhai tatou au nanga o ngā deposits. Whai atu ata I vai aso deposits e tutongi ia kiki. Pa pena fo I la I le Bluebird. E mawhai fo I a whapeo e se fofuanga e whai se whale po se moto se sisa moa po se oka ke le fo I manga o e whai. E mawhai ona whai atu e deposits ata I vai aso I le Bluebird. I ona whaaputu ai la I o le seleni lea. Se I mai a le tau a toa o loa le fifa a tau. Ia noftoa o ai le to ainga e ave le o loa lea pe a whaape e se fufuanga fe ale mana o e tongi se item se I lunga e a toa le tupu. O le sosani lea a siaten I a mawhai e fuele ua tele tatou. Fiu e whaapuku se lengi ngei umangi fo wai ele me alu ai so le tia wala le u whamama avenga I tatou kampangi e mawhai ona lafo ta I paiaso ia tatou vouchers a wā se fufuanga o luma o se aso fo I o lea vai aso o le a whaapopo mai a le tānoa ma Eveni Corrales ma le tānoa clothing. A pena fo le perka pio. Nisi o ia o tatou vendors o le e fuafua e complete le set up I po le vai aso. Even before the end of the month o tauna up mai a tatou vendors ia. A wale lo tamaiti le fuafua nei masina folk. Yeah. O nisi lava vaenga e te maua uma tatou services ese lunga tatou website. O a tatou telefoni le na fo I wai lunga le website. Ai lava se me fi fasili ai se si po o fi malamalama I whaina tatou au nang. I o le nawa I tatou numere vala au mai ai. Mo nisi whamatalanga I tatou au nanga. Ai asiata whaafatai lava mo le avanoa le nea fiafio mwhaina. Whaasoa ai a tatou whaalawilo ai nisi o tatou updates I tatou Pacific Ford. Ia malo whaafatai le lo fionga tamai te pule whalute fia lava le loto malanga ia stofi te tasi ta prokalami. Ia ono se tautua au ngā telefo I mole maru telo le ajunu o mole mawina fo ia uiem lo ainga. Ia le ta ua male ma venga ia mai se fo ia pe fa pe fo ile le finga ka ai kari konguinga ka kala sa mo me ka upe. E ave ia au ngā fa liu me ai. Ia nga fi wala ia le e manga o fa inga mai la piki. Ia ala ua matua la ua le fa kau ia inga ia kumu le fale. Uio le fa te tele lo taimi fa avanoina ia mana tu la tu maua se si fa bupongo le ta prokalame. Ia ma fa I lo ai fo initial ta fa ala wiloa ia mo le anga I luma ile aso tofi anga fo nei ai mo le nei taimi fa so fo ia mai manuia le nei fiafi. Ja, aso fo seta, fo sama. Ia sa mo le nala na fa fokat ma fa te no le fionga le tamai te pule le fionga ia fa lute lene mai le tatou Pacific 40. Ia ma le tatou ta lofa voucher e se kaua ioi o ka se taua mo le silafia me se fo fa fonga anga o tau sa mo ta lofa joai le tofine o le tau sia te sisi fa ta mati ia le mafuta mai sini Australia me se fo I o le talenga ia po le songa tu sa mau fa ta mati le lua me se no falo malo la vete o tau le mafuta mai malo le fa to ana tu ka ko e mo ku se fasina tanto fa la wiloa a foi mai pasin ka ko mai ori man na tanto to mai update ia nga te leo sina tala fo I winga stasi fo I o fa wo ia o mo lo to no vai tu ai tulanga fo I o lo afia mai nga se ngasi but we'll be right back tatu tel no ai pa mai el tatu fa lo le o te vili mai tina to meti mai New Zealand me vai lo talo fa batale e la forma il telefoni per via o me piccinho ana ia talo fa batsa ia wai te le tawalu se ofisa voi le se te tala lo ofisa mai ia le so no puerta o ele sia so se farò lo fa in ofie a me se le per vai ma lo telefoni
taimi uma. Ono winga na saua le talo fa vacha mal tina to meti. Sa ono fa loa. Seki talo fa vacha. Tau tua male au nanga remote tau sa mo service station nei tona i matu. Ma tau te utuina lo ta vale, ma le tele unisio matu au nanga ese ese. Ai le ngata foi le, ma tau te sia ke ina fo i lo ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik pak ulusa? Awalnya telepon, matu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posilah dia, mua tapi lah ucapan lebih out. Mua tapi lah telepon ni time out tu inai lah ucapan. Mana bayang mulu. Mana tua fu? Matua i fasa ina, lo tau maktapa ai no fuanga papengi. Mata Samoa, ole mata mo Samoa. Mata te fia au na pe mo o Samoa. Aftaile fia mai. We'll see you again. God bless. Mama avenga le nei ma le Pacific Easy mo au tupe whaamumoli Samoa au tapuni ai ofisa mo le whaawa yaso whaonga nei lola na wa unanga forward ta ua o le direct transfer a whai wa yesa membership card ma e whaonga aina le internet banking o le matua i whaingo fia lava na o le tipose mai lava lau se leni mato account o na whaatino leo la foina o lau se leni mo a inga i Samoa e ia inga i tahu na whaamaleina mo nisi whaamatalanga i le nei au unanga forward Bala au le telefoni o valu se lau o tasi o nono po le lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Pe text mai fo ilo suafa i le valu tolu o. So e whatalo whatu Samoa, malo lava le unisai, malo le lava papale, malo le whato joe, le niva ingo le fiafi. Ntai mera wacha mantou le wa whatonu le tu la e ono, le tau toba le unanga lau Blue TV, ya e mese fo ilo le tauta ya e maasiata le niva ingo le fiafi, o amai e a oe le niva ingo le fiafi, o amai lo waso. O whalonga kā, ka maiki po o whatinga uru, tamapo, tinao le ai. Talo whatu le tōwhine amata, ia mre la tō mawhtanga Brisbane Australia. Ia ranga te leo le tōwhine alo I liu, se a fausa, io e sa o ala talo te ni tō le enga mre mo teli sala whai. Ia ranga te lea tōwhine a tali. Ia sina Ioane ma le mawhtanga nivanga le fiafi, ma lo lava ia te utore mawhtamai. Ia me se foi o le sunga tito ruaiva, ia from Papakura. Io le mafuta mai mi se foi fletua ia ma le io le ngali ma lo lava le mafuta ma le fatoto le ni banga o le fiafi fato mai al ma fatale noanga moniso ila tole to mafuta I ngor prokalan to mai al ma fatale noanga ma le fionga le tsamai te pule a falu te lene o le Pacific 40 ma le talo fa voucher ia ma le nanga fo I wa ila to stasio company lango sua ia tanto proclame fanga solo nga tele le tutua allow Blue TV e le fanga no fo ina moli le nga fa malo mo nga fa tele ele MPP Ministry of Pacific People le vionga le minister vionga o pito su o William Seal ia ma le la to fo o nanga ma le matanga luenga o tangata tu moto le Pacifica ia e mesio le o nanga fo ia ina I pisinisi le Haiti pe yo mato ia ma le tau watia John Wani usile nei moli ele nga fa malo e me se fo la to o nanga le fa tua o ia e le vaengo le language Pacific language week mantua fo ele va sole nei ia o le fa si ui fo nei la tanto la so tai o le fa mana tuino le ngana tonga o le fa ta waina
malo le lei oi ke katoanga I oe le Whakatonga ka loloa o Aotearoa aki a kolelei ia na whanga kai ngai ke ia o koe se maskala sisi malo lei fefe hake ia saipe malo tamasi hamoa ai malo la vai tau le vai ngole fiafi yo ngai ya u kama ifa ko nga fo ia ngai ke bifo yo o malanga fo ya ka milonga ngai tonga taku ia pawalanga ngai koe o ngai lenga nga koe mai mamangkua mai ia matari tonu le nganga o lo manuia me uma ele nei vai ngole fiafi Vavaia tula vava hoi mare whanau noa I tūlanga o le pepesi ai o le whama I o lo o iai nei tātou I ni usini ufisala nei tūlanga fo I onga onga. Ai mai se tasi o sia uo ia manatu fo I le to e tau e le to e tau o fiufia manu ngase tūlanga fo I lona swafa wa o te loa. Ia ua stangata fo I wa lau I loa fo I mai loa lana tautua. E to tonu o te ronei. Ia elenga te lalo le lanto Asa Foundations ia o le o nanga le fatua o ia so soani ai Teleo Communities Pacifica ia matatou I Samoa nei New Zealand le fionga ile saoli le fionga ia tuala o le songa ia tangaloa tusani tuala tangaloa tusani ia le o fatou tulia ai tulanga tinga inga o le COVID so mleiva po le fama ile pesine le Delta virus ia o matamata tu lava se wo le lei fo ia tia o me se fo I o le chalenga tele ai ia ma le vainga fo I le fionga le totoli ia tofilau esta te vanga ia ma le la tau wa la tau le pe o le fa lunga le o nanga le ma le tau le charity le Asa Foundations ia au fa te ia le fo ina ua va va yatu ia o sa tia fo I le soifua ma fe fo I tulanga o le virusi ma sia mo fa ma I ro pe pesi nei ia ai langona le vai o le loto I le whaatatala noanga fo ia le usu tu lo usu afa ia ilungo le TV1 a tātou New Zealand ma ia moli mawina I le tūlanga whaale ongo le lei o lo tupu mai I le vaenga le a le soifua malolo ina ma le la toa unanga ai me se fo I o le vaa ma le whaenga fo I le ale manage isolation quarantine po le MIQ le vaenga fo ia no foanga ie le whaango fo ese ai o ese mai le whale ma. O te ofo ia uia o le na maua I le au mainga ilungo le report ia le TV1 ma le tātou Pacific correspondent fo I le tamaita ia Barbara Driver. O le na tā ua ia le whionga le sao le ia tuala. O makua o ngā ki ngā hinga, makua lango ngā ia tate mai tau atu fo I whaatala noanga. Ia o la tau mawhai mai le whionga le sao le ia e tau fa malosi mai le faitala nonga e vai akua fo mo mo mawina le tūlanga tūnga ma le ngong ia au le ngai wa mali lia le vai ngai ave tua fo le te ai tua mo le mai e miro moa e pe tau watangia mai I le saunoanga le sunga ia tuala po le fionga ia tuala e tau watangia mai fo le nganga le ia yo fo mai I le vai ngai miro moa they just want to get rid of you usanga nga kama vo nga laku ar siaki o kau mo mai singa o kau ngoi mai ia sign off ave o fa kau o le MIQ ele manage isolations and quarantine pe yor ko nga langonga le nga ia e mafaya la nga o le upumoni ia ele tau alo ele alo sa fo il program e va vea la nga o so e nga ma fo nga fo ile ro kamale pe kau fo ilonga lang o le vave yang o soa I mafau ai mai se lava o tātou o tangata mai lanu mangangana ese o le Pasifika ia o le mea le o le tū le manuia o le la u fai le la ku fai unga ele ai o ngaua vai ko ma losi wa le lu e fa so so mo wi ko ngai ke e kua ai tu le va no potu mo se si mo mi e ngonga le la wa ave itua e o le anga le ko anga le ko fa kangi fo ma tūlanga fo le mo mi ia ai ko ma va ko ngai penkol o tanto vai tanto tūlanga ia le kau fa kauanga unga kai fo ina le ma do le tunu o tātou o le la o mori mawina mo tō whafonga masila ngai la I le whainga le whai ngai pe a fia I le COVID. Vai aso na tēnei, pala matanga I le vai aso.
na manua e ilunga fo I tala lava fo I o le a pia ka fia ke le au papalang le au papae vane fafonga na manua e fo ilunga le story fo le sitina sitina fo le Pasifika le nga makua I alu walu le la komisa anga male manage isolations fo I na le manuka ono al tulanga I se mea ai ala na fana ia le fuinga kele nga mai ai lunga fuilele le tulanga ai ona ole tilo fuilele to tele fa pe mai kangaka ia se vai ngai mea ai au makua I pa ia le fa alfigela le malo ia ma break ai ma tula fono fuilele wo savali mai luma ma sau makala ngoi skula ki but ia te awata to tilo ile lawa man pe upo masania ela tunu awate tilo ile lawa manu ai tilo ile faamuli watu tanga ile faamuli watu ole vaenga ya lau kilo ya uya pole ha tonu le mafua anga le fasia sitina ole mafua anga malele sono le fasia ole le yo le treatment ole le yo le faingo oi faingo le tangata mai yo ke lunga anga se palang e ke roki nga le fie pen korol palangi male fia male ongingi va male o e ko kiki checka ko kai uma are you all right, would you like anything else, would you like so and so, would you like that way for ole pe batuna yu tantu tangat pe nga ko wa ye kunga ya sa nga working kiki ma ko sa boy nga lu la ya le na o la yo le o nga ka yo le yo la tu mai I tu langa so fo maloloina ai ku le mai ngai vai nga fo I le o fainga lu ngai le hotel ngai ka ngakala nga le ku le mai le lai fiko ai ma winga fo I fai ngoi tato fo wa abuse le o mai ia fiko ai fo le o si kenga reception ma nei winga ma tu langa fa pe talu wai le o le ma pa le ni tutusa se upulena le o pa le ni kukusa e kau ki whakala sua e kala fo le whakafakusa ala nga ia le taimi o le o pa lengi le whainga tutusa ino tangata ia a fua fo ila ia I le fionga ia tusan ia po le fionga ia tuala ia le o se tangata whaatau wa atu low le whape o whai atua tau si ia pe o le tala le whale o so mua ai o le tangata ao ngā fo ile le community wa loa lana tautua I le community te lo fo te mori mawina nai tu si le fia ia a o le la ua tulanga fo ile le pangantia le ngase ma ia ua afia fo ile pa wana yo le uso me fina mo lo tomo o lo fai ua afia fo ilona soifua onga o le nga fia ngai ya mar ku fanga o ki pusa mea ai fo ye tangata sili le ono se lau tangata o le Pacific ua o ye tu fangata o mafa le Pacific sorry ale Asa Foundations ia le la ua afia ya mar soifua si eta mali yo le tunu talu lona loto alofa male nau tai ia fa safua me ka o le alofa tutusa ale la wa vaku o fa mai ia o fa bubunga la tala o le nga vinga o ki nga le kingo mai se vaenga fo ile wala nga o le na o fa tara noina fo ia nei fa le tu fo ia to o vasolena te nei o Maria mai Melpone sorry sini Australia Maria o va ta tuitama male fa le tu ia vai fatilua mai fiti both of them had and they still have the COVID le Delta variant makua yo le fia o ai pulmonia le la fa ya tu sa mo ma fa fonga ta ilo ya te o le ki fia ulo pe ki fi manga ki o ma tua o le fia o ye to inga ngonga e ke kau manga vanga iyo e tau puni lau manava e fa alongo ku pe ve ve lau pu karinga e kau e tau to uru mai o yo mane fo yo fonga vo le fa alongo pe ve ve la fa solo ato mata ni valo uru e te fa fonga tu lo fa ele le foi tu lo wa e batu nga ngana faingo fie na malama mo tato e ki fa rongo ku pe kala ia lo fa I vane fa fonga sa mo o la ngonga fo e ki le fia ngo fo ilunga e len fa matala mai ele fionga tuala pi fa rongo pila tau pa fo ile le no tino tu lo you know I felt like my body was going to explode o puya len fa matala ele fionga le saori lo winga la tala o mangi ku inga fainga ka ya ki o ka ku kuile le tina lo ulu vane fa fonga samo
pe ama kwa ka unga fo ile kamanga ele kai ngo ukangi se luang pengkolo ele tai la ona o ka unga pa se luang pengkolo ia upumongi ya ole fa ia pole anga ifo ilunga fiko pole su e siku inga fala fo ye ilunga ku nga malusi a ole ala ukangi ya ku fa pele tanganta online panga tiel covid o leva fo inga pepesi mai le pepesi so fo malolo inga fa inga ngi covid ale uma vi fo ia inga ole ale uma vi fo ia inga ole fia le winga lota le vi fo ia inga ole ngi pengkolo ia o ame mo pengkolo ye to inga tinga fa pe e ko nga ale kakali ma e ono uma i so fu ia le la nai wa ina to vili ambulance ia ma to fa ta alisia tuai le la e ro ia ile termine au kilani ile fale mai e o tato vai la lo no winga e le I fala la fu la le complain awa ang fa pengela ava ku ambulance ava tu fa pe mai ele ai o overreact ia le sunga tangalo ia ona tau sa ole alanga ole waba la ko admit au kilan lo no winga o matua fa mo ni ala le fika wikele o mela wanga e miro mo so iyo o ore wo ka pole wa langa fa sanga ko o fa le fa sanga ko o bingo fo imo fa sanga ko le train station le tu mai I miro mo le a foi ke wo fa ngo ka ka fika fe mo yo ko pu isu manga fa ia o tsa vali ai o ole a fa ma va nga matua lo ngo pole ma o kilangi o ke kangi le ambulance awole kai lo foi le fefe kama gigi voi le lava tu ane voi le lava ko foi le kui voi le yeso no yo ave au kilani ia mo ye o tulanga fa tole ne fief ai ta u tele ia mo o tole so fo maloloina au ngani to il tauta ia e mal por kalami ia te o to o le fa fonga ma e telefone ma isinia a tato community le to tonu e mise fo ila to so upu iyo o ko wi fa liliu ia mise fo ila to ro ba va la tamara mtanga ruenga o le so fo maloloina ia nga ta fo ile o fa funga mai ale mtanga ruenga so fo maloloina mtanga ruenga tanga tatu motor pacific fa mo mole to e sila ne le tule to e sila ne le tule a le tulanga le onanga e pe ia sia ka ko wa mi o la e se mele la li fa ye ro manguia ala o bomonia o puta tino fo e ese hali tulanga o lela bayak o lela ai makele nga aleluia tangata le o afia ingi covid o tele fa pe fo utanga vale tulanga langa mo mi tupe e tosi e ainga peitai awane yo tanto se ese maile fa mulio atu ona wa e tuli manta ile la wa man manga yar fa ali wa ku fa mo le o piko o ngai kala yang el mingiska so fo maroloina iyo o le laka wa unga o ai tangata le fainga ruenga maru unga kopi ma ai pengifiki o le level 4 ai oki ato ai ele o le leile au nanga mo ila to wo lo wa fia ile covid iyo ame le bifo isinga ma milionga ma isi me ma ko fai le yengi si poku fai le yengi si ventilations o uma nganto inga me ventilator nga ka we e fa nga fa man na vai mo le okisen amele mai si mo milionga nga tau ave uma fa nga isi subsidy ai au mai ave so fo maroloin awa ato e malo lo si mai ma mo so fo na tangata ne ia to fio so ni mai tongi ma mai le economy ma le lo lu mo so tato tu no ni sele na as fo tuanga va fo pena ai wangi ka u le veta to per fenga fo ile o atu no te telepeo ingikia masainga tama fo ipi ka ka die ai tele mai au mama i fa solo ina mai so fu se ka ku iki ai le no mero tanga ta faitau te lo ile o ise nga fa pena ai ile territorio ia tau fo iona se usile sila le tulanga ila to wo fa tuina lenga o lenga saule level fo mo au sangare nga ke ngi ngakele nga li fo ile level fo ile au fa pisingi sima au palang ele ia ni tu wa inga fa pene ia so fo maloloina ele ia fo ini la manga mani la pe la to o unanga sa mai lau tele fa pelunga peta o le wakau esele ngokor pesele la kaus e taimile nei ono o le wali li fa ina tele le au pasifika wa fia ia ele fa pe fa ya tu ono sitala o situlanga fo ile ia e be o pusa mo a fa fo wa e te tele a pesenga ia matua ile o to wo lo tutu mai tulanga la walunga
e fai ngofie ona fai swinga ma fa le watu o manto leo anga ia i o to lo umia ta le power ma tu lango le swingo ta tu la fono ma vanga fa pena ba sia o le fau ia ina ia to tanga ia ane masiri silane le vaenga fa tai fo ile fionga ya tu san ona olona loto tele wana sau wa ia fa ilo mai ta sina vaenga no fai tau le news le o le ko a ke le o ainga samo ia lai ngongo kia hape o le tala e fai la ulo tai manta vai o lai no no tia o mi fani o le ale io ora foi ele o mafainga they felt like they would never listen o langona no te lo ni so ai lai fa pe e mai mo si diaro ka malo lo ngarki nga yo ka u e fa ya kwingi fo mai e fa o popo ai mari tu langa le language barrier foi lele ile tau fa inga ta o tu langa o le ngana wa ki e yanga kali e makamai pa e fa pe ya na de all good e ar ngang voile le ma all good bro all good bro ya ai na ona to e tata longo le tau te ia e ma fa fu tu at fu aua ne e ngape ngofi aua ne ngape lo langona finau malo fina elo e se me ka ur finga vale e se me ta o lo finau lenga o lo soifua e le mo se fa o lo le mo supermarket ya Johnny McLean foi tau atunga le uso le foi happening in Sydney langa o tu mu telefone mai ai me se lava ICU o nei sini o le ua fa nga hotel e ave tangata ono le ya mana ya fatai Johnny fatai lo fina ngalo ono o le keiso si uso le o le tulanga foi le lai o le keiso lai mo mia le no fo pe fale mai ono lai langona e yer kau le tau mole ma le tulanga tingai o mantou foi ni usila ele i fa lau i loa fa public mai se tulanga o se le ofio fale mai e o to sini Australia o le na ua fa lau i tele mai le tulanga tu mo ai o to fale mai o ma ko le New Zealand le se tulanga pena foi le to va tu mato case na le tolus fu ono only 36 cases in the hospital fu mai o e pe fa pe o le kisi le fia John sa ingengi usila e fia se lau kanga kai mo e ngofo miro mo fia se lau e kilangi fia se lau wai takri there's a lot of hospital e fa tai mana le fa so au te lo ele o kele ma ko ni sila tu langa le o le ofio ni oni fa ma e vai male lo fa tu fo mo o to na sini Australia ai be se fo i mele pone o le makwalanga o ko cases o ma to le na sul tolu le yaso o cases ye li poti mai o to o ka i o le ngali poki mai tai fia tai valu se lau langi cases ka yafi o si vai liu la titi la vale na ai fa tai te le uso ma ne te le fa sa una ta to o fina ngalo ye e fa lau tele foi tu la mo ta to fa so le vanga le yafi talo fa te uso ya tabu ya rona levi me fa tu mona me se o to mai me le pone ai mana tu le tu langa le na lo ya me se ta tu tata no o le o te mo fai se o kongi kia ko le uso and again o te respect for ile tu langa lo ya yo ye le taimile nei se tau sema sona malosi e mafai ai ona tala no ma so tai mai ai e ia le tai au mari taimi o te au mai ai lunga le fionga ile sa oli ile fionga tu wala tu sani am fai fo ona fa so atu sona langona te ase ise lao fo ile fa vanga ile tu o yo le tato tau fai tatalo fa tasi io ma lo fo ile ona sa ma lo le fa to fa talo fa Raymond ta ala ma lo la vauso era ma futa mai le vanga le fiafi o vaenga i o le tau te ia wa fo ile le vanga o le fiafi mo le fa fo anga si o tato watu no tu langa i Samoa me se fo i le fa solonga i o tu langa o si tato fa inga malo te lo o la o fo lau mali fo lau fo ilangi ma ile nei taimi ho te lagona fo o le kele fo i o le tau fa alilili o o fo ma fo o te lo fo o le kele o le tau fa alilili o ila tau fo i vanga fa o fai ma la tau fa matalanga me se ia o le kele fo i o le fa o so atu le o mai mo ka ko fo o no le tele fo i o le fa so to le vaenga va pe o e te o ka vai tau vai nei mo te manantu atu sa mo me e te tupu mai
o koe mangua ngai karangoa ngā fo i le ngāli i fo ko inga manong o le ngungu ui ko inga a le la anu na le ko inga e karangoa vai le lon to lua fo i le mafkanga la e sa fo fai makinga fo i le ko e karangoa ro ko inga ngi fango kanga fanong ku le il finge ron ko isa au wala e foi le bie kau fa so aku bie kau ia ngai wale ki nganga ngale i ore kala ngoar ko i ngai le au le nga mo wai kau male mo ala wa mi miro pu e ala kala ngoa ai va ai la ile au nga maku kau foi mo ia tala noi fa nga foi male la fu va ne fa fonga jamo e la fa rongo barco i ngai long porua Sais tu. Se joia ia io me vai leu te foto tu ia te o ia e sapota sa vai fa o vai se joia ia se ko ki kau fa o so io tato tau faita talo o le lago fo lau i langi male fai nga malo io ai le or fa longo foi pe isa fa kau ko le fa kau ko Oi, talo fai malo ale on sa ia tau tau mana tu le to mau ona fa mai ele o tatu tu te ia ni manga le fia fa talo fa to finanga solonga me se fo io le to lo le manga le fia fia nga fla me se fo le tinam tu ala monga o to umala tu ia tu vi inga io fa talo fa tu i le se io fai kau ku la vai le fa so ale sunga ia tu vi inga na o sina u fa so tu a fai sa life insurance e te alu atu loa pisi fo mai mo oe ai a fai ele ai sa life insurance ia o le mena e maua e le popole ai fale mai from Liverpool Sydney eso makauki ali makauki fo eri fai nga ko fale mai ka lo fari se uso ya fatata mati ali ia me so pira pare poi mana vang tai lava ti to vi ngale ba fa so mai io pe no fa yet ele ai se finangalo e sala pe uputu sa ele se finangalo e vale luma il tatu fa so le anga ele si vanga foi le fa tala fo ai ilo na moni ai ilo na truth ai ilo na tulanga moni la moni mai ku ia oi foi ngai lo por ko nga skailinga nga va ku kilo ku mantu fesasia igual fala te lenga la finga lo sunga tu ya tu awanga kilo kwa e faisike leo le life insurance le sa fa yer mai le musuro e pa ole pe pasi wala nga ko fo i mai lunga ko kongi a ko e falma ia la sa ol mana yer finga ngalo le e fa tu pu manat ia tawa sa luana come nga ina malo la var maftu mai ia fa tai fo ne fiafi me se fo il fa si John Leslie asia ta so twin brother so ke lo ga wa ko fa la i ma la fa si ia o yo le o te fa pena yo se o le grupo ta wale me i kongi se grupo se ia ma lo fa tai ma futa me ni ma ngole ke ka ko kala ma wala fa fo ia por kala io ole o fa mai foi le video ia o John fa sala John il capo por cara me fai o ele uro ko pa ia war vesfo o yo le ole tokte ya enam ni bang ole ya mare ngase i vai ngase ia malo lava le mafuta mai le mata mai nai mangele ia o tatu tu malo lava mangele le loto tele e auto te sori tu la fono level 4 era ngata leo Johnny McLean ya malo ale mafuta mai moli lo fanga program mo tu malava ngata leo to fa tai fa to e tatu company lango ne tatu sama rianga le o lo ofia ngai male lango soina yo tatu fa sa lo ngai le aso Pacific Easy Money Transfer le fionga Allen Towers fai malo to Allen Towers male au fai nga luenga fa te tele ia ele tulanga ole au nanga male tutua ole nawa ia tulanga o ta yala au ale fa o ngai no le online ia matulanga fu ile le direct transfer ia mole la foi no tu peisa mo fa o ngai nai le o nanga ala Pacific Easy Money Transfer alenga tele Pacific 40 pero fionga falute male fionga le tele
ia ma le talo fa voucher au nei ngalo e ta ua i taimi nei o le whainta mo nei tatou ai nei Samoa. Le whangaro ina foi ia le to fine a meon ma le sep ma le tatou Seoriana ia ma le tautua foi ia wala e ma le wha au le ina ia o tama whanau a Samoa ia i nei foi vai tau me se foi o le taunga tau le soifonga olo ia e se kaungo fia o tūlanga i tatou o loa anga na tai na i le Seoriana. Ia Pacific Business Hub le fionga ia Laura Cowell ia ele talitononga lo omluia o ele to fine me se fo ainga fainga malolonga le nei vai tau ia now online uma tūlanga le tatou unanga ma le Safety Works ma auto umalava talo fatua ia te utu uma mfa to fatua le programe asiata le malu pio vauliko ia awai foi se la manga wole tau tamali ila to fa fofanga le nei vanga le fiafi ia malu le faulu to finangalo lo fatele atu mo auto le nei fiafi tatu to filo ila so taya o programe fai o tau taya ia me se le Blue TV mo le nei vai aso ai mo le terminei fa so foi na mai manuia. Squad, baby. Rex, J Sands. Let's go. Oh, say I'm in say you are complete to me, I get you. By the way that you move and the way that you smile. Say, oh my Dorima, baby, you be giving your hand, I'll take you anywhere. You give me something that I never had. Cause you care, but about to me and the family. Say, why you waiting on me to talk to you? Yeah, I'ma listen what y'all say. Yeah, don't move out in the come here. Yeah, they on the layout, oh, dirty wine, girl, dirty wine. Yeah, say, tama in, no te pai, te quiero, say,